Voilà, assalamu alaikum mi huro makala inde mo yettor mi lando so woni fo no jang aw hare menen kadi meden jang men hewti kadi jang hare meden toro yafuye tardement on seeda hanno wonno ko wonano réglede ko ɗum ɗo waɗi hande si eron yaari ni mais non inchallah hiɗon andi ko ñiiri kaaba kono niɓɓiro welirta ko gonga ɓenta ko hirande kaaba kono niɓɓiro welirta si Allah jaaɓi hande no hino inoɗen le 16 juin 2024 mardi teɗon andi chaque mardi ɗe mbaɗa émission manada warma ko at 224 DJ Lamzo waɗo ɗo e Jama TV sen wi ɗon sammina wona neñiramen e babiramen e bappiramen ɓe ananda hoorema vraiment hiɓe neñiramen e babiramen dal vraiment hiɗen sammina ɓe e ŋaccal hay goto sen wi ɗon kadi wawen kadi e toronogol Allah ɓe anda hoorema no waali koɓe taji hino nawni yo Allah yaltimɓe dow jam moƴƴede ɓe arta kam kaɓe fof ɓe continue golleji mabɓe parce que hay goto ala yalantoɗo hoore mum nawnare sen wi ɗon kadi wona annda hoorema no hino ko prison ji caabinoɗeɓe fedde guinaw kamɓe kadi hiɗa wawi ɓe toronogol ɓe Allah yo Allah yaltimɓe ɓe arta ɓe continue golleji mabɓe parce que hay goto ala yalantoɗo goɗɗo prison walla ala yalantoɗo hoore mum kaso hay gagnoma a yiɗantamo ɗum ɗon hawa hande noon ko hande noon ko hande sen wi ɗon maydaren après morto mbo marten ko plateau men ad 224 DJ Lamzo teɗon gandi kono niɓɓiro welirta ka.
Bezu Yasin Bari bezu te don andi mboma vraiment c'est le roi de poda don andi non fima ko fanda hande non hande kadi ko hande kadi inshallah ten ara de andi no wodi anda warma piji anda warma vraiment ko duwadi wadugol te don andi di wadi ko ma di wela don andi ko mi alen ko rek ko no nyiri ka ko nibbiro welirta mi jakkanta joma nyije sakko wana handa si mi woli fi hunde kari no wodi anda horma préparation mboma di anda horma di don di yaltali no di anda horma di don kadi no wodi sat na anda horma ko nyande di do yaltugol ko non si arte no ngandi fi mboma mi ara mi hiro sengo nyamudo invité mebbe hewti mi ara min assalamu alaikum way alaikum salam haray do way badagol daro micro moƴƴa no hido nge jang way haray mi yuri ko got kala inde mo yettore mo ko way wontirde haray do way badagol fe ndara camera on sa woli jetta e voilà haray mo kala ka way wontirde mi salmini dum fewndo saydo haray ben fo edo wiibe yobe yaltube connecto be ndara Jama TV ko feddude ton ko hande no way hande on hawti do hande koyngal mon hande ko no woni hande koyngal mon e tanga Jama TV way wala no gadi ina nenda be anda vraiment kawna andi mi hande mi langande me wonbe ndara gobbe ko ma be anda ko kaade jo hombo woni do way ko no woniri buri haray nana inde Masi Diallo be anda ko mboni Masi donc haray ko mi woni Masi Diallo avant tout d'abord miɗo hiwro goto kala kadi e inde mum e yettere mo ka wawi wontirde hande ko woni koyngal amen ka Jama TV ɗo ko argol andintinaɓe ko ɓe andi programme waɗowo ɗo e Dakar le 3 août ɗum ko centre culturel Douda Seck programme Boma concert Boma voilà haray ko andintingol Jama par ce que déjà ɓe andino kono andi kono saji ɗi woni ɓadorade no ñande woɗa duwa arde andintinaɓe quoi parce que ɓay haray ɗon andi wonde yette baɓɓe Nescafé on no monti seeɗa ara no monti seeɗa quoi ko ma yetta jalɗo yette baɓɓe wawa famgo ɗum quoi voilà wa ok haray ko kanko woni Masi Diallo sikki ko Masi Diallo ga ɓe daga Masi Diallo ko déjà ko Masi non ani DG ɓe ɗuuɗi joni waɗe Masi on tum Masi Diallo haray ko kanko présenté ɗo hande fi andanda hoorema ko fi mboma te ɗon andi mboma wadde Allah milla andi mboma te lan andi Allah jaɓi kala naati ɗo fi concert mboma ko monɗa weltoto a faami ko mboma to waɗi baylo baya concert artiɓe fof no heewi to mais ɓay kanko naati fof immino o faami ka ko jiggi ko nehitani ɗon oto anga waɗi sarani mi sikki Konakiri a walla gandi sar foma de min sagan ɗo ko plateau ɗo ko mingama ko dowa jooɗogol ɗo a faami ka haray hiɗa arde goɗɗo kadi min assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah no wayi ɗon e jang way ça va alhamdulillah aɗa on ndaare caméra on ɗon min haccita hiwro ɗon wolon kono woni homɓe ɓerdante ɗon ok aray assalamu aleykum wa rahmatullahi min salmini goto kala inde mum e yettore muɗum ko Jama Sokili noti on ɗo hande e Jama TV immorde grand Masi Diallo e fi programme mboma on le 3 août inchallahu miɗen joguitiri programme on juuɗe e koyɗe par ce que sa nani grand mboma donc c'est un roi international pour le moment haray ko ɗum minen waɗay ɓe pooɗa ɓen fappu muɗum ni miɗen iwtiri ɓawa makko voilà haray ko kanko doole Jama Soke ga Jama Sokili andi doole Jama no wodi do Sokili Jama no wodi awa ko inde ngandi vraiment o hiwri ko kanko woni do hande tele ngandi inshallah pooɗa on dali ha mo kala no andi ko andi ko non pooɗa mo kala no andi ko ci fotta mo kala no ko mon babe ngoyo quoi on faami ka awa haray ko no woniri haray min merci beaucoup grand alpha depuis Mauritanie kanka samno no photo na sera samno grand alpha Koloban dugun tunni grand alpha ankal me inama merci beaucoup Hadja Binta Bande Koloban samne no photo na sera samne anda won ma kana no joji hino darde Jama TV te do ngandi hande no inshallah ko programme anda won ma ko le 3 août wonde nge mundo inshallah te kadi piji binanda won ma di doa wolede ko Jama nganda no anda e ko honnu wada wajale e ko honnu entrée ji ɗi tigueji ɗi fof inchallah me wolede o te ngandi no mboma non sa tardi a ngata e hondu sa neeɓi a arali a tawa heewi koma aratu law 17 heures ara naata taƴa biyema fiya heɓ place sila ngati naare haɓata place bagge ɓeɓe Tamba ɗo walla ɓeɓe Kaolack ɗo si ɓe hewti ɗo haray moye lool no way DG lawa innugol e Masi lawa innugol mboma arino ga arti si lawa innugol c'est la première fois an kadi hiɗa addude mboma hikka ko honnum wata wolugol fi ɗum ɗon
way kono woniri mboma wari o ari tike mais ndu ardu makko ɗo kadi hikka ko façon goɗɗo goo donc min inata min waɗali min waɗay ko goto waɗali kono noon minen kadi min waɗay bero amen on jama on kadi dara tawa minen kadi min waɗi ber ko min wawi kon hay si man kay ɗuɗata mais noon joni est ce que affaire o waɗoyta compétence pour wona vraiment e yimboma grand théâtre e yimboma stade e yimboma Douta Seck hikka kadi vraiment on daari on tawi vraiment yimɓe ɓen hino wolde mboma daron tawn onon kadi sina mboma o wawata addugol hikka te sa daari hinnani mboma ne waɗi tourné wona Europe waɗi tourné wona nandawarma vraiment o wi labbe o wi kadi Gambie joni noon est ce que ko waɗi ko Gambie est ce que so waɗi ɗon o wawi waɗangol en ɗon ɗo way min miɗo wawi wide par ce que déjà mboma taw min lan andimo tourné ji makko boy kadi miɗo tawede onon tigui ɗon wawi seeditade goɗɗi ɗin quoi min lan andi ko mboni mboma harna yigol mo tun ka hoore pojon ko neɗɗo mo konngol so wooli o waɗay enen fof en yi ko waɗi kon Europe o woluno ko yaata e yi résultat o Gambie kan ɗon ko buuɗe par ce que nande yindu wona gotum ɗi dogata min mi yino ko yeesan waɗi komin kadi filmi kadi concert makko hiɗen andi et puis kadi mi ɓeydita ɗon seeɗa wano ka mboma ɗon woodi ko nelori men kono ɗum ɗo mi accay si woni seeɗa ara en gayni question ji ɗin ɗo mi fenkitana jama on ala fanna forle awa noon a wanane ko surprise manda warma andi mi alne ko ñirka ko niɓɓiro welirta hara noon la wawi indugol hande vraiment on daari mboma o ginni sina oɗo on bondita e mboma te hande andi yimɓeɓe ɗuuƴi ɗo gacci yimɓeɓe Sénégal fof o ginni sina kumpedi ɗo walla o grandjo ɗo a faami on dawda ko wan honno yiiɗon ha inni ɗon on tawname conseil mboma voilà ɗon kadi DJ Lamso men acca hay goto artiste ɓe wonɓe ɗo ɓen ko kamɓe aɗa hekkinede yeeso donc men acca hay goto kala tawnuɗo hoore mum e programme o himo tawa kala yaltinɗo hoore mum kadi ko kanko yaltini hoore makko kono menen komin wi ko fi guinéen fof fi africain fof andi ɗum ɗon accali hay goto donc hande artiste on fof na fo wawata natude joie o programme ɗo mais kono ɓay programme ji ɗi no arde seeɗa seeɗa ɓe heɓali feere tawtugol e ngol lawol ɗo si artoyi ɓen ɗon kadi ɓe wawa tawede ok kono mais ni déjà ko no fewni koko fewni ko na walede fimo inchallah kala anda warma tawama e concert on concert paquet no landi golle hande min si mi ƴetti wona télé ɗo so waɗa naala goɗɗum o gollali o golnali hoore makko o gollanali fi janggo ko kanko andi a faami sa ƴettama e nokkure ka watta profite o fiya heeɓu janggo kono waɗira profite o ko fiya heeɓu janggo ko am mobilisata jama ma on ɓe notoma haara vraiment sa noddama jama on kellante sa kellanama ɗum janggo min DJ Lam sila mari haaju min nayi maasi kom pay ko ndo ko pay ko honto ni innala ngo pay ko ma min nama walla bondirala ngodo jang hay wala njilan kase mi yoɓaymo parce que o golli ka awa ko ɗum ɗo woni fi golle ne fi o jamon andu concert wona soirée wona concert on faami goɗɗo ƴetti million ji mum financi concert o tawnima e concert makko wakkilo vraiment golla woni walde golle maɗe fof ka addamo yimɓe maɓe ko noon golle ɗe l' essentiel on ay vidéo ji penal ɗum fof ala chance on ko honno immo déplade yaako terrain a faami yaako terrain honon terrain on immola ya holna yimɓe maɓen ɓe ara ɓe ɗo tama ɓe kellanama janggo wooday arɗo surtout wona promoteur mais surtout wona ɗi concert ji wona mboma en wona anduɓe musique ara jooɗo e mum a faami wona anduɓe miɗi anda hoorema ara jooɗo e mum ɓe ara tawa anda ko ɓeɗo ko jokkiteɓe studio ji walla ko jokkiteɓe label ji walla ko jokkiteɓe ɗo tawa anda tafi ɗum ɗon ko honno andirta ko tawa ɓeni haala nelan fi oɗo ɓe ɗaɓɓitama ha ɓe bowa moƴƴono ɓe ara ɓe ƴettama en compagnie ɓe innama ar golle sa waɗa ɗum ɗon est ce que a heɓa ɗum ɗon a heɓata a faami ok way grand min ara paquet hannane en kadi sila wayni ko c'est la première fois hiɗa tawede concert mboma en kadi ko nu yiyata e fi o concert le 3 août
way jige lamzo déjà mi félicite ma photo na seda ko wada tambita goddo an kadi Jama TV fedina information jeni haray déjà min concert Grand Boma Grand Théâtre mi tawano en même temps kadi mi juno no haniri en même temps mi ari des femmes be ambe kadi donc wono grawuri do mi ngandendiri depuis nebi haray vraiment Jama fop communauté guinéen on fop mudum ino noddita ka concert Grand Boma voilà c'est un grand international voilà ara fop mon no deta OK joni non mais yi ma concert moment Grand Théâtre ouais. Est-ce que non concert moment mo da suuda Grand Théâtre est-ce que e odo wona e goto non nine OK diga lamzo ontando nine parce que on wadi mais yiri ma piano te la ngandi si Allah jabi anda gimbe wadi girar base wadi compagnie fo wadi la ngandi non woni awa on tan don non ari piano ala taw on tan he fiyo min andi jamaaji din ko e ngal woni tigi on ko e ngal woni tigi on quoi on tan Grand Théâtre ari piano ala ko son simple playback awa e ngal non ko menen e maggal quoi jono est ce que da même nango men gallu ko seda men wawa nanogol haray même mini meya men anda vraiment d'accord haray mi do wa même mingol do si feddi don kadi fiyo be anda toujours programme Boma me accitira bawo misal mina Yero TV 224 e Moussa Prési ka fans club bang Sokili production na o ma o haray jango inshallah jango comme erdo meden ka kam fourier Garayof haray déjà min Jama Sokili la jogi concert ton jango mi invite Jama TV e dental communauté guinéen on fop mudum ka kam fourier Garayof ka der canton ka gendarmerie der ton programme o watta bien sécurisé inshallah jamaji din si be kadi ka programme le 3 août ka Grand Boma international be yey ko be yali ha hande ka piano waldo parce que na fo mi wallata do afami ka OK a joni may don seeda abere ay non tigiri haray o inshallah jabi ko woni ma woni ton men ko seeda Sokili o tiraio e nyande go mi yau no masi konto yara ibe bongore konto yara ibe masi santo dawe be kora ure moi di moda na tamayo so mi munyato safola ya be munyato
Sagaina ya jomunyoto Sagaina ya jomunyoto Eh Allah Sajomba ina da munyoto Sajomba ina da munyoto Jamale TV be munyoto Jamale TV be munyoto Masile jallo munyoto Digele lanzo munyoto Sajati me munyoto ne Sayani me munyoto ne Allah na yeso mi munyoto Allah Epa nyande 3 août Mona umpa awanong medo munya o logoto modo munya le 3 août o humpama tun so ari o yika tela ngandi ko ide ko dundoji ko kose denni ka kone ko nyirde ni kose den heddi quoi way DJ Lamzo billahi kono yida dundo me wawata faydi ndo joni me wadi ko watte kon fu me woli ko wolte kon fu ko me wolirta do joni ko andintingol jama parce que be andi déjà taw mimi do andi waybe kadi wono jaman sokili buy hino ka der programme ga wallahi ko woni bay haray ko goto ardete wobbe go kadi prochaine émission men arde wobbe go kadi donc min ko mi wawata wiide jama le 3 août meden habbibe le 3 août le 3 août donc ko nyande tati août fino yette ba be famira quoi mais centre culturel Douda Seck en face marché Tillel maire de Medina Bamba Fallon voilà donc min ko mi wata wiide be ne nyande yobe aru law yette ba be no waya dorde perdi di pade sa aju yette ba be men ko ba me yettade bagesi men nati ton an ko ba me yetta are wuri ajetna la ligne on seeda jama on hanna be noddu be wawa andu ko nan la wona fansi be dole jama sokili ben hada be wawa noddu ko 78 116 82 38 78 116 82 38 hada yote fi événement on parce que faut nous anda petit ko vraiment grand on va vraiment no wakili ko wata ko kankade mais inna motun de bien courage wata de courage parce que ko no wadi musique no musi musique wela yomba ko no wadi c'est la première fois jira fuddade anada e mbudi ma hasika an est-ce que a hettete ko wanda kon fop mais ci Allah yiminima 2 mois et mois tawa hetti ko wanda kon fop e mi ta ko perda ko fop a hettiti mais non ko munya nga wata dun non sa munyaki ay bata dun non fop sa anyama yennede ay bata dun non fop ko ma hibe ben sabota ma yenna ma ha vraiment be anda vraiment be walluma yahay be walla ma yahay don sa wajiri non vraiment a wakilato a yahay parce que min handande DG min kika mi ka DG masi min moñira lamdo ko watta ko moƴƴa mine dawa sabonu awa kala no courage parce que la ngani ko watta ko handata ay ko watta ko moƴƴa wala ko watta ko mi yarta eto la ngani hidati la hakkil sa jira la hakkil awol tani dum ka aw ko no yarta are min wana dole ki wana man dawarma kolin allo assalamu alaikum ok hare ko no min na way wana est-ce que wana fambe be anda warma wana sireji di anda warma vraiment hino jodi hino yettan goddo ko ligne allo wa alaikum salam no hidaya jang hello wa allo no way ça va iro nga jang allo hare kon wana anda warma vraiment hikka ayro wani ko concert bo magranta to don mobiliser no himbe mabbe banda warma be noti mais hikka non ko honnu wawda ino ko fi fambe mabbe banda warma be wabbe wawi no nodde gor le 3 août
ouais andi programme le 3 août ka concert Grand Boma déjà président ka fans club ban zeri non programme wana président hombo mum président Moussa Medina kanyum e silla fonfo ade ko silla fonfo voilà kanyum be zeri no film programme dal inshallah don no wana fans nanda warma vraiment te ande warma no wori groupe manda warma odon ko fans club ma woni ton jetto mo ko leñ allo Jalanto no way ça va ido nga jang jantu na welde allo wona Moussa Fonfo e ombe kanyum e silla fonfo voilà kanyum e saliw haray menen do meden parti Grand Yoffo parti Grand Yoffo me wadina pre no nebi kanyum e Yero TV 224 Yero TV 224 ora la nanende makko sera jettu mo ko leñ allo assalamu alaikum salam jarama namato jantu hido nga jang do golle ni jantu ina nga to hido nodda be ngonto mede nodira Kedugu ok mede hediti yon be Kedugu Cerno Amadou Diallo depuis Kedugu mede lando tay nga jam way mede nga jam mede ndara lay mo do en direct wallahi merci beaucoup ara me welti le monde ok merci beaucoup ko Facebook rap fala Facebook rap ka nyala karabo ala problème ok ala problème ok merci grand ngoya manda warma vraiment odo la nani dem mako manda warma vraiment ganjo no wakli mo wadde kan kadi ko mo wallita artiste ben surtout man artiste mom ko wallite dum si Allah jabi le 3 août ko menen wondi le 3 août ko kambe wondi inshallah centre culturel de Durasek en face marché Tillel en face maire Medina ko kanyu wadi takalo don so ngari ha don haray ko no yada haray deuxième ngarta wona anda warma wana tikeji din ko wana honno walla si dafa ala ticket avant concert on walla est ce ko honno waddi don mo inde do hikka fi duno jidin DJ Lamzo donc kadi mi arta e mum wana billet on mede wadi billet mo 5000 francs woni VIP mede wadi billet mo 3000 francs fami donc sa me wadi dun do mede wawno wadde 5000 francs men daro don sa me wadi 3000 et 5000 no wodi wobbe hara moyen jidin fo wawata fotude ko lay ko dun si me wadi sa hebale fere 5000 on heba fere 3000 on na fi non kadi ataji biye mo 3000 francs anati der ton a hebata ko jododa sa taji biye mo 3000 francs anati a hebay ko jododa mo 5000 on a hebay ko jododa ko woni tun différence on haray place jidi wona goto wonata afamika voilà mais no wana hikka o wadiri non wana 3000 et 5000 basiman prévente ala ko arka so da ticket nata ouais mais wadali prévente ok jettu mo don men ko walo assalamu alaikum maaleykum salam no way ça va oui ça va o komboni ido nga jang jantu ina nga jang hido no dame onto no dawlo depuis Benatali c'est fils de Bounaya fils de Bounaya ari adori voilà mali ben way grand anno way ton jaddu min non e petero inni wo mi toña ma hande waydani ko ma toña ma petero wo joni awni milliardaire wo accu kan da wollu way awa waaw meden hettima ina don machine don lagi hiro don invité be ndiro non taw ko adi kom awa ay la weldre mo anon e batal deba mo won don ngom welte no kadi invité jo mengom min non kadi ay ko teddungale jama am fu le 3 août on ko en fo ko e wadu hayona wallahi fi tabuna yari adori be wala nay amaturo on kadi wallahi way do ngandi bo ma wana makko duda fita bunaya way ko no wala dabe malibe parce que la hilang andir ma non so woni ano dama be malibe fu no si euro be malibe ne bo be arali ka
tinengeti yo welto to come wali womi woni asakoto dessa yo be preparo be mali ben kombe on banda horma watta don cité teddungale be duguntunni ben fow be gawal ben fow be sengiti ben fow be tuba ben fow kadi si be famal tuba on ko tuba bagadaji goy tuba bagadaji arana tuba ka ko be tuba gawal be aw be kulla be fi mabbe ko dow merci beaucoup frère ilo Ibrahima Sala foto connecté là ok Fista Marga jarama mo kula mi do wono welami ok Fista Marga merci beaucoup ouais ok dede ikanon masi ikanon on nangi non voilà digelanso wano fils de bunaya o kanko kadi himo tawa e programme no gasa prochaine émission ara ko ene makko wondi ka plateau do wallahi parce que toujours ko mi wima kon tunnane hido anyo non ma hiano hikanon on falam nangu ko mali fo non ma yida do magala ngande odo mi induma hikka ko ligne allo hikka on falam nangu ko mali fop mi induma hikka mali kundara gawal telimile labe ko anno leluma mi alama mi watama contande masika dum don woletake déjà e masi ben kambe ko kambe adi wadde prêt non kambe adi wadde prêt ok joni dige horgo fala ko masi ko wandala gonte masi taw no ko bundu samuda ko bundu wala coppel yo non ko tambe andi kon wasi mi ali 3 fayda 2 mois jokkondiru la masi tourner ida masi tourner masi voilà aray don kadi ko masi centre quoi ko masi centre wodi wa ok hare kadi mi arta manda warma vraiment mo fala ma tikeji din prevendon ala ko jourji on garta soda tiken ko dambugal nata anga serima wattuda ha mojja te dandi garam bo ma si ari vraiment o welnete so wadi membindima kanko taw membindima ko leto urta ha anda warma bandu man wada sentiment manda warma vraiment si a naati a perdre temps bud man tela ngandi boma vraiment o yi ko wadi France kon hare jette goddo ko ligne wa allo assalamu alaikum alaikum salam DJ Lamto le grand alpha Koloban boy ya muna xamé grand man xamé na la fagge man dama sa tour fini gis nga la ko hande man hande bila hande la wuli fagge ko no wadi o mi dardi do ikora ga jojo donga ora me welda moja ko duwade me welda moja labata mo do ko harali la do ko ma no me ati sa lili mar do ko mi yetta mi halni madum ala ko ne hoddi me ati kono no ça va no welde jattu alhamdulillah ala mi ko mari nga non don takko ma don ok manande man me andi ko feeyi be ngako me andi ko feeyi me wodi kam rewdi me yango di kadi wallahi grand alpha Mamadou way no wandi andi ka alpha mari man lan ko feeyi kanko alpha man dugudo minna ma ay fi balga no wodi kam rewdi quoi ala bi hewo bu salmina mo hara wadi wan courage inshallah de yoro kadi o da kadi imoji ma invité ma encore haray dal mi hirke fo haray vraiment haray inna be bismillah mabbe haray affaire on Allah do haray reisa e hore jam haray Allah walla affaire laato jam inshallah Mamadou binno Allah ala kono yoy minni yeto Mamadou abatu grand alpha non worke so godo mom lantoma bismillah hidande Mamadou ka ko fe gila won pay ko ina wodon jon non hikka c'est la première fois on ati anorma e affaire de prometteur diagal ko kanko adde mboma hikka ko wi mami gila mi andi ma ko e buri 10 ans ina wodon wallahi ko no yeta fi concert mboma on ko no adde no mboma on bido andi mo do kanko bido andi mo na caakane takade o ya takade ko sengo caakane wallahi tani ko net kan net kongol net kan kongol bay ko wakili ko kadi wallahi vraiment ko me jangodi kon mi andiral mo andar ma kon da horma no hutini makko ko neddo kongol kala ko wi kadi non kadi ko wi kon kadi ko ala tuwata man ko so wi hunde waday wallahi haray fono invita haray foppno do teddindan affaire on haray mali foppum dugul tundi ka amen foppum dugul tundi haka dugul tundi fopparano invita gongo o yaltudo nane haray
Kermesse Kundara Leluma Salimi Afaldiaye dal Mali fay ko na fa invité dal tous les Guinéens tous les Guinéens on invite le 3 inchallah do sek en face mairie Bama Fala Medina merci beaucoup grand Alpha vraiment hala mi wirka DG moƴƴana seeɗa waaw DG nanima landi ke DG soni ara ceero ñoƴƴalima ok no ceero ñoƴƴaluma taw ara mi wura vraiment mi wirka mi hala place o meɗe ndaara ɗon no yayi hamo ƴes ok merci beaucoup grand Alpha vraiment merci beaucoup merci on hiwrama on jarnama merci beaucoup ok way Mamadou kanya na exact kanya na wano ko indene na minangi voilà ano woni re wano grand Alpha o do eɗen anndidiri ko gonga makko boy ɓuri hay 10 ans voilà andi ɗo nami wooli andi ɗo neɗɗo moƴƴugol ina moƴƴi to ok ko golle maɗe yoɓatama ko noon golle maɗe andi tawi hande ta heeɓi haaju ko ɗon andata hiɗɗoma e añudoma sira waɗeno ko moƴƴi jamma na vraiment o ɗo ko mami waltan par ce que mbiɗen andi oɗo min ɓoydi a faami mais noon hannde tan hawtiri ni hannde so woni hono haade ɗum ɗo yarani hakkude ma est ce que mo haalañi ɗum ɗo hannde haaltanoke ga wa ok joni oɗo mi ara ƴetta dernier auditeur après so ken ɗum ɗon wawi joni abba wa allo oui salamu aleykum wa aleykum salam jattung hino welde joni mbiɗa ittama DG joni may deuxiéme gallunkum joni may deuxiéme gallunkum après arten hiɗo gandi hande nammo himo wuli par ɓe wawa ɓaɗa gandi concert o rendez-vous la ko joni de ko neñande may mo bonna ula yo mo bonna ula e ande kadi be mi ala wow
te den hite ngen noarde hite ngen kole rendez-vous on kole 3 août tela ngandi wallahi do ngandi o fuɗɗaki taw hara garagal fa wakro yiɗa peddi ko dama waɗa ngol ma mortogo ɗum ɗon kamin dokata fi ɗum ɗon quoi ɗum ɗon kamin dokata fi ɗum ɗon quoi haray ko noon hande samne wona hajja binta bande Colobane samne meɗen photo wona seeɗa samne ɓanda warma wona Fatima Grand Yoff kanka laaɓe samne ɗen photo wona seeɗa en accala e goto haray mi inna on vraiment o yi hande émission on ɓanda warma vraiment ko fi mboma le 3 août marɗen conseil ɓanda warma vraiment conseil ɗiɗi nanda ta e ɗiya tela gandi mboma ñande ari o no woɗi kesiɗo yaltinta tela gandi o amay noon am gongo noon mo himo wawi ɗum ɗon voilà haray grand ƴetten goɗɗo ko ligne après allo salamu aleykum. aleykum salam jarama e jam jantun no golleji jantun ala ɓeɗe jam jan ina nanga yettore iɗo nodda men wonto mbeɗa noddanno depuis Grand Yoff Pay Kumpita ley miro depuis Grand Yoff Pay Kumpita ley miro haray golle ɗe no laaɓino laɓaɓe no faala e santerje men o e waɗananno min jikku goɗɗo waccanande ley miro fof ala benn probléme si Allah jaaɓi haray le 3 août hiɗo invita concert on si Allah jaaɓi wacca on fof nani le 3 avril wallahi machallah yalla tawne ñoore jam moƴƴere mi nani fof mi wettuni kadi mi accama ɗon hirondi ɗon yurima ɗon heɗa ok grand frère o salminanan noon ley miro fof waɗanamen no musique mum meɗen heɗitima ɗo joni joni ok grand frère alay ley miro foppo salminama ay ka ok ayoti ko bowal dominay plus ay ka ok awasalla jadi voilà ok haray rendez-vous on ko le 3 août nani voilà ok merci beaucoup hiɗo ngabba si Allah jaaɓi inchallah allah laatinayi tawnayi jammoƴere amin inchallah ok way mi ara so woodi ko mi yejjiti ko landegol ma président wonde a lancinade match tawa on wayntogol daren ko voilà DJ Lamzo aysi a yejjiti haray ɗuɗata mi ɓeydita e ɗon tun seeɗa mi faala andinde jama on wano fi ka ticket ko 3 jours avant concert on ticket on fuɗɗete yeede comme data ticket on ko 3 jours avant concert on 3 jours avant concert joni mo falama tikeji ɗin ko honno wawta hende ko tikoji ɗin aɗa ko numéro ji ɗin wata wala tikeji ɗin min jonnay kadi numéro ji ko a wawata noddugol sa noddi ɗi numéro ji ɗon a wawa heɓude tikeji ɗin premier numéro momin jonnata on DJ Wuri ƴettami dernier auditeur allo oui allo aray collecteur ɗon voilà haray premier numéro momin jonnata on ɓe wawi wadde 77 920 49 86 woni premier numéro woni premier numéro deuxième numéro on ɓe wawi wadde 77 157 59 67 woni si ɓe noddi ɗi numéro ji ɗo kala ko ɓe faala renseignade e nder concert ɓe wawa heɓude eyyi haray so waɗi han kadi la faala kadi ɓe ayta plateau gol ɓe wonma tikeji ɗin kadi est ce que non kadi fof no woodi ɗon kadi si ɓe faala ɓe wonay kaɓe woni ɗon bon min déplace to min yaha ha min hewta ko ɓe won ɗon min jonnaɓe tikeji maɓɓe awa noon ko ha ɗon nani awa yawe nani yawe de ko ha ɗon nani par ce que ɓe mari anda hoorema especial siko yango siko ɗum ɗo ko kala ɓe wawi ƴettugo ɓe aɗa ɓe tawma ɓe jonma ticket ma ɓe arda voilà ɓeyta ɗon kadi seeɗa ko kala ka wontiri e télé ma Dakar ɗon anani gueɗo ñama indi kon kanko ko jam ñaaƴo wonta waɗama damade ticket o non simo faala wona e keedi ɗum men na probléme no simo faala wona e keedi deli yo Allah waɗa tun hara meɗen sellira minen siko yaadu men hurata ɗum kanko tigi mo ɓuuri andude ɗum voilà par ce que minen komin wotuɓe lumbo keeri mi rewa hay ka nder ndiyam eyyi joni mi accita waynoɗa donc haray ko ɓeytata ɗon seeɗa programme ji ɗin mi feñcita e seeɗa ka mi innunoma no woodi ko mboma wolanimi yomi yeeto jama on communauté on ɗum woni honɗum woni honɗum ɗum o holli ok waw kanko e fanse makko ɓen allo aleykum salam hiɗe jam jantu hiɗon e jang jantu alhamdulillah émission o no yaade no fotiri noon merci beaucoup inen en hettorno hiɗo nodda men on to depuis Fass inde nden Ablaye depuis Fass marché Fass waaw depuis marché Fass ok a nani fi ko sati kon ka concert mboma on mi nani awa joni meɗen heɗiti on
émission no yaade no fotiri. Merci beaucoup frère. Awa. Awa hara iɗo invitane ñande nani? Awa. Ok, ko gotum. Awa. Ok. Voilà, dige lamso. Yiɗa mboma no wodi ko wuuli anda hoore ma. Wodi ko nelime yo yottinga communauté on. Woni honɗum. Woni ñande le 3 août. ñande 3 août mi wimade ñande 3 août le 3 août quoi jama première chose taw jama mo faala be arlaw siko sago makko 23h ara be gayni natude ka der sala parce que kanko mo faala wadde face en face kanko e fans be makko be der 2 heures de temps der 2 heures de temps parce que ko woyko foko 4 heures jawata est ce que no hikka non ko 2 heures jawata inchallah minuma si yalla jabi hikka wona de innugol ko 1 heure 2 heures 3 heures 0 heure 45 ara mbo mana yawi ka hore pojo awa na menen kadi ko dum don tumme wawa kon non tongo woli be non na dum non tungo woli mi innuma o wi fans be ben imo faala kanko e mabbe be wada jakkarlo comme golo fu be wiyata ko jakkarlo 2 heures de temps be dar andi be nay amobe no Gambia ka bene amobe no Gambi do fo ko inete ko amobe Gambi buri ka kono hikka de ngandi mboma wanno e mabbe 2 heures de temps 1 heure 30 minutes taybe randi est ce que on fami voilà do kadi ko dum don on elime on fami donc haray meden tori kadi jama yobe arlaw parce que enen Dakar do de mari problème men on ko honno communauté men on be jabata yaltude law wallahi den andi le enen salji men ɗi ga ko ɓe jonnata ko ha 4 heures de matin si 4 heures yoni surtout ma duuda sec si 4 heures yoni ɓe ɓeyditantama ɗon hay seconde naafi minute jama o yo surtout argol law wowta argol law par ce que sa ari kadi law a heɓay ko faalaɗa ko kala ko faalaɗa ko siko fijugol moƴƴa heɓay weltina wonki ko hoota kadi law fotoɗa kadi bimbi kadi heɓano dawra e programme jima kono sa acci a fewdo kala annata ɗon a ari a inni a naata e ɗon a wawa heɓude ɗon fof ko feƴƴi ko mbawa fof ko il faut koye heɓa ɗon satta e seeɗa jama yo ar law fof no andi mboma kanko déjà ko kanko mi yi artiste jo andanɗa hoorema o kanko na sago makko na yo habbo ha goɗɗo ina ma hen ka pojon kanko e hoore makko ko noon o wayi mo yiɗi ƴewde ka pojon law o weltina fansɓe makko ɓe fi janggo kadi si a farama artude nden nokkure ɗon donc min noon sa mi woli ɗum ɗo wona commantugol tullan andi ko hombo woni mboma onon kadi no gasa hara ɗon andi miɗo andi ko hombo woni mboma donc haray komin tori jama o nden ñande le 3 août 23 heures haray jama o hewti toon mo kala yo inchallah 0 heure 45 mboma ƴaway ko hare projet merci beaucoup 0 heure 45 mboma ƴaway walla voilà way leygi joni noon hokkan ɗon seeɗa mi ɓeydi tan woodi komi ɓeytata ɗon ka côté contact ji ɗi affaire séréji ɗin kadi fop séréji ɗin mi jikki no hikka ko mo waɗɗo maare hikka séréji ɗi fop min artoye prochain plateau min artoye maaren e paaren e invité ji ɗi fof men artoye so Allah jaɓi kadi artiste ɓe ɓen fof no invita journaliste ɓe ɓen caméraman ɓe ɓen mo kala e ko gollata e ka wawi wontirde haray no invita nden ñande mo kala yo ar law anda ko on toni place mum on law na yo accu ha wona ha faaɗa inna no arde noon wawa andude ko on toni place mum o haray wawata ɗumannade surtout man kamɓe artiste invité wonɓe ɗo ɓe meɗen tori nden ñande yoɓe ar law yoɓe ar law par ce que nden ñande taw on lando si tawi yimɓe ɓen aray law ma si ɓe arata ko ɓay ɓe aray law meɗen andi donc haray séréji ɗin fopp min salmini ɗum min inviti ɗum mo kala no hiwra ka wontiri association ji ɗin fof kadi mo kala ko waɗata eko jokki haray fof min salminiɓe le 3 août wota ɓe yejjutu nan andi ɓe anditi fi mum par ce que mi andintine ɗo goɗɗum le 3 passé woɓɓe noddinolan ɓe tawi ɓe faala biyeji donc ɓe ni ɓe sikkude ko ndeñande men yo o na ndeñande ko le 3 août donc haray meɗe hersa fende wono jammara macceke wonɗo yeeyde en face Douda Seck woodi woɓɓe hay arɓe ɗo landi ine sina hande oyno ko kanko déjà ina taɓe wona hande ko le 3 août donc voilà woɓɓe kadi buyno dilan fi biyeji ɗi ndeñande min ni ɓe wona ndeñande toujours haray komi ɓeytata ɗon toujours ko fika numéro ji
si ɓe falama renseigade goɗɗo walla biyeji ɗin toujours ɓe ƴetta e 77 77 920 49 86 voilà maɗum ɓe waɗa 77 157 59 67 ɗiɗo si ɓe noddiɗi kala ko ɓe faala renseigade e événement o ɓe wawa heɓude hande noon ko hewti ko plateau maɓɓe ɗo ko plateau mon ɗo ko Massi Diallo voilà andiraɗo Massi TV kadi voilà haray ko kanko hewti ko plateau ɗo hande ko babar ndun hewti ɗo merci beaucoup ari ɗo quoi merci beaucoup Massi ok joni kam mi ara ma joni kam mi accitama waynotoɗa ko mbo wata okkigotugol ɗon parce que tango yoni quoi ko no waɗi haray toujours ko noon woniri le 3 août rendez-vous on le 3 août wonde Douta Seck haray déjà meɗen programme janggo inchallahu ngal ɗo janggo kaka kam fourriére Grand Yoff ngal wolata kala mo paɗo ko ngal alata bamba ngal ɗo ngal wola ko ɗon quoi ok ala po jo dal rendez-vous dal le 3 août dal voilà digelam so kan 1 minute seconde mi inni hikka piano je wolayɗo parce que lan andi piano je ɗiɗi lan andi mboma no jogui piano o wollinay ngal wola hay chinois e arabe en ɗo fof parce que min mi yi est ce que on fa non français on ka ɗum ɗon mo andi ɗum ɗum ɗon ko suddare ko face à face voilà faalaɗo noon andude ɗum ɗo wo le 3 août yo hewtu centre culturel Douda Seck aray ko maître boma en woni ko nodditi toon voilà okkan noon seeɗa nandan son boma on andi okkan noon seeɗa wano fans kuloɓe mboma on kadi hiɓe ɗo mi wola inde maɓɓe seeɗa par ce que hiɓe ɗuuɗi 7h7 no ɗo Samba Kapino ɗo voilà 100% mbomano ɗo 150 mouvement de Paris fotti fooli ɓen ɗo fof no nder ga e woɓɓe goo kadi donc ɓaymi inda ɗo hara mi wata ɗumannade donc mi artoyay kadi hedditiɓe kono ɗo mi contanima ɗo déjà taw groupe 4 ɓeɗo fof ko fans ɓe mboma lan andi kadi no woodi heddiɓe kadi voilà haray kamɓe kadi prochaine émission en arda e maɓɓe ɗo ɓe wawa jooɗade yewta en ko honɗum ɓe préparé fi mboma min noon lan andi kamɓe déjà taw kamɓe ɓe waɗino prêt ɓe moƴƴinino tiset ji ɗi affice ji ɗi yiyata ɗi kaydiji no koola e sarde fof ko kamɓe waɗi ɗi ɓe wadde vidéo ji ɓe lança donc ɓe mobilise ude kadi fans ɓe goo kadi fi yo wawa ɓeydade tiset ji ɓe moƴƴini casquette ji ɓe moƴƴini piiji bus ɓe mobilise kadi jama molanaɗo min haray nde ñande komi wawata wiide jama o yoɓe ar law miɗo toriɓe yoɓe ar law on andi o groupe wonɗo ɗo improduction bos nanay inde improduction parce que ako sala on question ɗo c'est on mi wolante ɗum ɗon ɓe nanay ko honɗum woni improduction improduction no signifie piiji buy ko hunde mawnude suuɗinde kadi par ce que mi boddi sindi wuura e mandi suuɗo sindi yaltiti tumɓe fusa e hoore nde en plus kadi ko watti hoore ɗon improduction no tawa e inde ande min ko Mamadou mi wiyete anani grand alpha ɗo joni ko grand alpha ko woni ko joni voilà inde ande no tawa inde ande personnellement mo ɓay sa wawi winde e Mamadou ko fokke waɗa watti ɗon kadi inde ka amen Massi par ce que sa waɗa kadi Massi il faut que waɗa e piiji goo e goɗɗi goo kadi donc sa yi hande mi ari aɗa andi argol daro e plateau wola na habitude an kono sa yi hande mi ari mi darike ko plateau mi wooli ko ɓurtugol andinde ɓe andano ɓen ko honɗum woni ka nder programme e ko homɓe woni ka nder programme e ko honɗum woni improduction ko honɗum kadi ɓe gollata donc wana ɗo ni joni miɗo wawi darade par ce que la reeni haray diguelam zone hawji seeɗa prochaine émission kala ko heddi en manaki ɗo yoɓe habbo en prochaine émission o si Allah jaaɓi en artoyay ɗo feñcitanen ɓe ko heddi ko ɗo mi salmini fof jama on fof goto kala inde mum e yettore mum e ko wawi wontirde komi adorno kon kadi mi sakkitora ɗum ɗon fans ɓe ɓen fop ɓe salminama kala ka jooɗori le 3 août lantori jama on fof yo hewtu law centre culturel Douda Seck voilà haray ko ɗum ɗon mi wawata ɓeytude ɗo so limi o Faldiaye haray komo jonni rendez-vous on fof le 3 août haɗa noon grand DG lan fala capitaine noon concerne mboma seeɗa sino goɗɗon si ala tena nandalan so mboma min mi artanama e waydoteɗa andi ko piiji ɗi lan falna memina noon seeɗa mo waɗ noon hiɗa annimo goy ko on concerne ɓuddela welgol
Hein? DJ, no. Nara ko ida ko DJ ko ndo aya jam nyaajo mi anda ta defet non quoi. Non, min sibe fala min ma hara ko kidugo wala to. Dabdana non no ati ko seeda tu ala problème min ko faltu boma to seeda ko amata do to seeda. Kanko kawmo ko mala kawmo ko moy be jutube manda ko jutube manda gundabe. He mi be no sako ta manda kawmo ko mala ko non mboma tamba ko may ndare mboma arte may o anga wade ayanga nyali anga wade ayanga maulana ajana e diri en joni si Allah jabi voilà on va appeler moment sur scène Boma! Hey! Why? Hey! Boma! Hey! Yes, sir! Hey! Why? Hey! Mama! Misa Mama! Mama! Wadai haya nganyal anga wadai haya jonnaga anga wadai haya maulali ai sukabe wali doko labi joy je magoto jube sikullo idido ipiri kuma modi kuma moda kunku weltike hara ko modu kunku woni weltaki awano ngoyika wallahi azim Dio awana nyane isala ko indi ko ngayete paje majjay ton isala o yimboma vraiment mim wedira hunde wotere so nati o ala complexe fi concert so nati o welna e wanda anda horma fansi mabbe wanda horma vraiment kala nat do hay monjeda weltoto parce que on wadi a jori tike ma jaranima enfin mi ga rendez-vous ko le 3 août centre culturel de Douta Seck hada yo fo don habba isala concert mboma a live fop guitar piano battery fop no wodi na endo ko node ko a live wana wadde inshallah hare mi jonno rendez-vous ne nyande hare se ngiwi don wana mi tambe wana yagu bakolo ban samne no photo na samne wana DJ Azaya wana yagu bagadi fas be anda warma vraiment be jodi be ndar wana wa nya tokel en acala goto be anda warma jodi wana tillal medna fop en acala goto hare kadi DJ lam do te don andi kono wejiro wonyeta rendez-vous hika inshallah anniversaire on ko le 21 septembre honto wata en face marché tillal Douta Seck kadi wata le 21 septembre hare on fo don invité anniversaire DJ Lamjo enenge bébé Aïssa hore kosi te don ganna bébé Aïssa vraiment c'est la première fois mo wadnede do concert man da warma vraiment ko kanko woni concert on Douta Seck hare inshallah mi jonno rendez-vous kadi nanyande ko don ko le 3 ton taw inshallah hare ko no yata hare mi ngi non vraiment men fuddori bismillah men gantara kadi alhamdulillah hare mi ngi non vraiment kala ko yido metti on do hare men todo yafuye kala anda horema yi ko welata don ko welata on hare ko non men fajira parce que neddon ko hakkunde tungo wonta hare neddon timma hare merci beaucoup Fatima Grand Yoff merci beaucoup Hadja Binda Bande Koloban merci kala anda horema hino jodi hino ndarde Jama TV hare on jarama merci beaucoup Téléwuri hare ngacale goto hare en rendez-vous mardi arowo merci beaucoup
mboma e dari tawe dari ko personnel ni ka ko taxi ko woni wona ya hewto kama e jawi may anday na tunga yara ya yona onno yarete e mimmi do marisi fristis sanis vitalis ko jimi yarata ha yona nene akemi yalta baba akemi yalta ko yata wo hande ko marata simi yawo ama ha yona ino dombo ma woni tungande mo yari ya yoni Mentei pas, men sula ya yona. Mentei pas, men yara ya yona. Wadu ayona. Sa wadai wadu ayona. Sa wadai wadu ayona. Ajona. Sa ebi okazio wadu ayona. Ajona. Mi wadai ayona. Ajona. Wadu ayona. Ajona. Sa ebi mudi na biju ayona. Taya mai ko kanyo nyamata sa woni lando lady kolla kame ai taya bolli ke ko do lutata sa anyi yimbe ma be mbugo yesoma ai taya no satti tungare wana mi wada ya yona e yida yombebe be nganya bombebe mi wada ya yona dongo ma woni tungande mo yari ya yoni mentei pas sula ya yona emi wada ya yona e gorko no darande Igor kono nara ai sikullo di do biri kuma modi kuma moda kunku weltike yi modu kunku no haray ko kundo woni weltaki bomba woni kullo mi free yo aro fimbita ko biya anda itaye bita sayara yaru ayona sahebi okazio wadu ayona kofia anda dikaya ebitai mi wada ayona mi yara ayona sitai da fala yo mi yaro ayona abanda da lansitis esanis evitanis inko gine bisau di hebo to kawiete pefin ndari de bono da